Suritin noni ngepasewakan busana maneka warna sebak pusti teng hujian namiang pajrahing yo sarwaruk mak renggeng manik yo narawata mangga tuh yes pasukan Pancasilat anu diwakili Ujang Abil Sumedia lumebet kana pakalangan nangergen banera seni tradisional khususnya seni olahraga bela diri Pancasilat nu aya di wilayah Geopark. Jang Abil samaktasa prabota kalayan caringcing pageh kancing caringket pageh iket waspada permana tinggal. Oge nganggo makuta binuk kasri kinaretes ing soso campur buk cahya kadiak kunang-kunang. Kalayan loncat nganggo tenjerak baju bajar gejelega init nganggo kerincing besi. Oke diiring ku kebo jiro kalayan surak abal-abalan wadia belan sakuna. Alat dia batur. Saprapat tadi pun lomba pada Jang Abil. Benjang Kang Marakato.